Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Sena Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeje ku bwiganze busesuye umushinga w'itegeko rigena ibisabwa kugira ngo habeho kamarampaka. Uyu mushinga w'itegeko wemejwe kuwa mbere n'abasenateri 49 bose bari bitabiriye itora. Uyu mushinga wari usanzwe waramaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku itariki 9 Kamena. Ubu hakaba hasigaye ko Perezida Tshisekedi awushyiraho umukono kugira ngo ubitegeko. Perezida afite iminsi 15 yo kuwushyiraho umukono, kuwusubiza ngo wongere usuzumwe cyangwa se kwamagana hakurikijwe amategeko. Naramuka nta cyemezo afashe muri icyo gihe uwo mushinga uzahita uba itegeko ritangira gukurikizwa ku kanya. Abatavuganwa n'ubutegetsi banenga iri tegeko bavuga ko ari intambwe ishobora kuganisha ku guhindura itegeko nshinga, bikaba byatuma Perezida Tshisekedi akomeza kuyobora igihugu nyuma ya manda ye ya kabiri, ari nayo yanyuma iteganyijwe kurangira mu myaka 2 iri imbere. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru mu kwezi gushize, Perezida Tshisekedi yavuze ko yiteguye gukomeza kuyobora igihugu nyuma ya 28 igihe abaturage ba Kongo babyifuje binyuze muri kamarampaka. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize habaye imyigaragambyo mu mihanda, ubwiro ry'amashyaka arwanya ubutegetsi ryirangagizaga icyemezo cyari cyabuje imyigaragambyo rikajya mu mihanda ya Kinshasa. Habaye imvururu hafi y'ingoro y'inteko ishinga amategeko izwi nka Palais du Peuple nyuma y'uko inzego z'umutekano zibujije abigaragambye kwegera iyo nyubako. Umwe mu bayobozi bakomeye batavuga n'ubutegetsi, Martin Fayulu, wabaye wa gatatu mu matora ya perezida ashize, bivuga ko yakomerekeye muri izo mvururu. Amafoto yakwirakwijwe yamugaragaza afite ishati yanduye amaraso. Abategetsi bari batanze ahandi hantu hagomba gukorerwa imyigaragambyo, bavuga ko byari ngombwa kurinda inteko ishinga amategeko no kurinda guhungabanya ibikorwa by'ibizamini byari gukorwa mu mashuri hirya no hino mu gihugu. Leta yihanangirije abantu ko imyigaragambyo yose itemeye n'amategeko izanwa bikomeye, mu gihe amakimbirane ya politiki ashingiye ku mushinga w'itegeko rya kamarampaka akomeje kwiyongera no gukaza umurego muri Kongo Kinshasa. Ubwo kandi Jenerali Majoro Gabi Kasongo yatangiye kumugaragara inshingano zo kuyobora intara ya Ituri iri mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mutegetsi mushya wa gisirikare yiyemeje gushyigikira icyerekezo cya Perezida Tshisekedi cyo guteza imbere amahoro n'ubumwe bw'abaturage. Mu ijambo yije kubitabira umuhango, Jenerali Majoro Gabi Kasongo yashimiye Perezida Tshisekedi, amushimira uruhare rwe mu kurinda ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu. Yanamushimiye ku bikorwa akomeje gukora bigamije kugarura amahoro muri Kongo Kinshasa yose. Yashimangiye ko amabwiriza ya Perezida yerekeye kubabarirana no gushimangira umwe hagati y'abaturage n'amoko atandukanye ari azashingiraho mu butegetsi bwe bwa Ituri. Kasongo asimbuye Lieutenant General John Ruboya Nkashama wari waratangiye kuyobora intara ku itariki 10 Gicurasi mu myaka 5 ishize, nyuma y'itangazo ry'ibihe bidasanzwe by'umutekano muri Ituri no mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Iki cyemezo cyafashwe hashingiwe ku iteka rya Perezida ryasohotse ku itariki 3 Gicurasi uwo mwaka, ryambuye ububasha abayobozi ba gisivile bukigurirwa abasirikare kubera ikibazo cy'umutekano muke cyari gikomeje gukaza umurego muri ibyo bice. Ihererekanya ry'ubuyobozi ribaye mu gihe gikomeye kuko intara ya Ituri yugarijwe n'icyorezo cy'ubwoko bushya bwa Ebola buzwi ku izina rya Bundibugyo. Muri iyo ntara hamaze kugaragara abantu barenga 700 banduye, muri 408 bamaze kwemezwa mu gihugu cyose, bivuze ko barenga 91% by'abaturage banduye bose babonetse mu ntara ya Ituri. Iki cyorezo cyageze mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Kuva cyatangazwa ku itariki ya 15 Gicurasi, abantu 48 bamaze gukira bikesheje gahunda ya leta y'iminsi 32 yo kurwanya icyo cyorezo. Uretse ikibazo cy'ubuzima, intara ya Ituri ikomeje no guhura n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro byatumye abantu barenga miliyoni 1 mu baturage bagera kuri miliyoni 8 bahatuye bava mu byabo mu gihe cy'imyaka irenga 20 ishize. Guverineri mushya wa Ituri agiye guhura n'ibibazo bibiri bikomeye: kugarura umutekano no gukomeza ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya Ebola gikomeje guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga. Naho umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa Seth Kikuni yavuze ko Perezida Tshisekedi ari we nyirabayazana n'ibibazo by'umutekano igihugu kirimo. Anavuga ko umutwe M23 utagomba gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Ibi Kikuni yabivugiye mu kiganiro cya Space cyabereye ku rubuga rwa X cyari cyateguwe n'umunyamakuru Stanis Bujakera agaruka ku bibazo by'umutekano muke bimaze imyaka myinshi muri Burasirazuba bwa Kongo. Kikuni yavuze ko adashobora kubaza Perezida Paul Kagame ibijyanye n'ibibazo bya Kongo, ahubwo ko ibisobanuro byose bikwiye gutangwa na Tshisekedi. Ati ni Tshisekedi wateje aka kavuyo kose, yesi ndi umunyarwanda mwenye kugira icyo mbaza Perezida Paul Kagame. Iki kibazo nshobora kukibaza Tshisekedi, twageze kuri ibidute agomba kubidusobanurira. Kikuni yavuze ko mbere yuko M23 yongera gufata intwaro, bamwe mu bayigize bari bararekuwe cyangwa se bagahabwa imbabazi ku byemezo byafashwe ku butegetsi bwa Tshisekedi. Yanibukije ko abarwanyi ba M23 bamaze amezi 18 bacumbikiwe i Kinshasa nyuma yo kuva muri Uganda. Yibaza uwabibemereye. Ati ninde wabarekuye binyuze mu iteka rya Perezida? Ese ni Kabila cyangwa ni Tshisekedi? M23 yaricumbikiye muri Uganda, ninde wayicumbikiye amezi 18 Kinshasa? Ese ni Kabila cyangwa Tshisekedi? Uyu munyapolitiki yanavuze ko ubwo Tshisekedi yageraga ku butegetsi 2019 icyamuranga cyane cyari gushaka kugabanya ijambo rya Joseph Kabila. Avuga ko muri urwo rugendo yashatse gufatanya n'abo yabonaga nk'abarwanya Kabila. Ati Tshisekedi yagiranye amasezerano n'abantu bose yabonaga nk'abanzi ba Kabila, harimo M23 ndetse na Kagame. Yasohoye Kongo hafi muri SADC ijyana muri EAC kuko kuri we SADC yari iya Kabila. Kikuni kandi yakanye imvugo ikoreshwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ivuga ko M23 umutwe w'iterabwoba. Ati FC23 si umutwe w'iterabwoba. Umutwe w'iterabwoba ntiwigarura ibice by'igihugu, nturwana n'ingabo za leta imyaka myinshi kandi ngo ujye mu biganiro na guverinoma. FC23 ni umutwe w'abarwanya ubutegetsi bitwaje intwaro. Kikuni yanakumuje ku miyoborere ya Tshisekedi, amugaragaza nka perezida w'umunyantege nkeya, byanga bikunze uzaneshwa. Ati Felix Tshisekedi ni perezida afite imbaraga,
abaho mu bwoba buhoraho ni umuntu urangwa no gukeka buri wese, tuzamunesha kandi tuzakuraho ubutegetsi bw'igitugu. Naranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ishyirahamwe ry'abanyamategeko ba Uganda ryatangaje ko ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu zo myigaragambyo y'abanyamategeko mu gihugu hose mu rwego rwo kwamagana icyo babona nk'ihohoterwa ry'uburenganzira bw'uru rwego rikorwa n'umutegetsi nyubahiriza tegeko. Iyi myigaragambyo itangajwe imitabwa muri yombi rya mugenzi wabo Elias Lukwago uri gukinwa ku mbyimba Jeanne Muzikene Rugaba wategetse itabwa muri yombi rye. Iri tangazo ry'imyigaragambyo ryerekana ko urwego rw'amategeko muri Uganda rushaho kugaragaza impungenge ku iyorizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ubwigenge bw'inzego z'ubutabera. Mu itangazo rigufa ariko rikomeye ryasohowe kuwa mbere, perezida w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko ba Uganda Isaac Semakade yatangaje ko kuwa gatanu tariki ya 26 Kamena hazabaho umunsi mu gihugu hose w'imyigaragambyo y'abanyamategeko. Uwo munsi uzahurana n'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya iyicarubozo uzwi nka World Anti-Torture Day. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'amasaha makeya ishyirahamwe ry'abanyamategeko ritanze nyirantarengwa y'amasaha 24 ku nzego z'ubutegetsi ribasaba kurekura Elias Lukwago. Lukwago ni perezida w'agateganyo cy'aka People's Front for Freedom ndetse akaba n'umwunganizi mu mategeko wa Kiza Besigye hamwe na Haji Obedi Rutare. Ishyirahamwe ry'abanyamategeko rivuga ko ifungwa rye riteye impungenge zikomeye ku iyorizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure bwa politiki n'ubwigenge bw'ubwunganizi mu mategeko muri Uganda. Icyemezo cyo gutangaza imyigaragambyo cyerekana ko urwego rw'abanyamategeko rwitegura urugamba rushobora kumara igihe kirekire mu rwego rwo guhangana n'ibyo bavuga ko ari ibitero bigamije guhungabanya ubwigenge bw'urugaga rw'abavoka, ubucamanza ndetse n'iyorizwa ry'amategeko. Nubwo itangazo rya Uganda Society ryatangaje imyigaragambyo ritigeze rivuga mu buryo butaziguye ishimutwa rya Elias Lukwago, igihe ryasohokeye n'ibiri kuba byatumye benshi bumva neza ko icyo cyemezo gifitanye isano n'amakimbirane ari gukora hagati y'abanyamategeko n'inzego z'umutekano. Abasesenguzi bavuze ko ibi bishobora kurushaho kongera ubushyamirane hagati y'inzego z'umutekano n'ubunganizi mu mategeko mu gihe impande zombi zikomeje kutavuga rumwe ku bibazo birebana n'uburenganzira bwa muntu, ubwigenge bw'ubutabera n'imikorere ya demokarasi muri Uganda. Iri tangazo rishobora kandi gushyira urwego rw'ubutabera muri Uganda mu makimbirane akomeye n'ubutegetsi bwa leta, kuko biteganyijwe ko ibihumbi by'abavoka hirya no hino mu gihugu batazitabira imirimo yabo ku munsi bateganyijweho imyigaragambyo. Biteganyijwe kandi ko abanyamategeko batazajya mu nkiko, mu biro bya leta ndetse no mu bikorwa byose bifitanye isano n'imanza n'izindi serivisi z'amategeko kuri uwo munsi. Iki gikorwa gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mikorere y'urwego rw'ubutabera, kuko imanza nyinshi n'izindi gahunda z'amategeko zishobora kudindira cyangwa se gusubikwa. Abasesenguzi babona ko imyigaragambyo ari uburyo bwa Uganda Society ikoresha kugira ngo igaragaze ko utishimiye uburyo leta iri kwitwara ku bibazo birebana n'ubwigenge bw'abavoka, abacamanza ndetse n'iyorizwa ry'amategeko agenga igihugu kigendera ku mategeko. Mbere yaho uyu muryango w'abanyamategeko wari wamaganye amagambo akizwe ku rubuga rwa X n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jeanne Muzikene Rugaba, aho yari yavuze ko yafashe igicucu akakijyana munsi y'inzu y'ibanga cyangwa se basement. Ishyirahamwe ry'abanyamategeko ryavuze ko amagambo yibutsa amateka mabi Uganda yanyuzemo ari imifungo ritemewe n'amategeko ndetse n'iyicarubozo. Impaka zarushijeho gukora nyuma y'uko Jeanne Muzikene Rugaba ashyize ku mbuga nkoranyambaga amafoto ya Elias Lukwago ari mu maboko y'inzego z'umutekano. Muri ayo mafoto harimo imwe imugaragaza yambaye igitambaro mu maso ari mu cyumba gifite inkuta zometseho amakaro. Abanyamategeko bavuze ko ifatwa rya Lukwago rifitanye isano rya hafi n'uruhare rwe mu manza zikomeje kuburanishwa zirebana na Kiza Besigye. Ikinyamakuru Trip Reports cyavuze ko uyu n'ibya nyuma yamaganye ifatwa n'ifungwa rya Elias Lukwago, yavuze ko ari igikorwa kibangamiye iyorizwa ry'amategeko n'ubutabera muri Uganda. Yavuze kandi ko Muzikene Rugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ari kwitwara nk'uri hejuru y'amategeko. Mu magambo ye bya nyuma yagaragaje impungenge ku buryo inzego z'umutekano ziri gufata bamwe batavuga n'ubutegetsi n'ababunganira mu mategeko. Yavuze ko ibyo bishobora guhungabanya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Yashimangiye ko igihugu kigendera ku mategeko kigomba kubahiriza uburenganzira bwa buri muturage, kandi ko nta muntu cyangwa se urwego rukwiye kwishyira hejuru y'amategeko uko rwaba rukomeye kose. Aya magambo aje mu gihe impaka zikomeje gukaza umunego muri Uganda ku ifungwa rya Lukwago n'uruhare rw'inzego z'umutekano muri icyo kibazo. Mu itangazo yashyize ku rubuga rwa X, we n'ibya nyuma yavuze ko yababajwe cyane ibyabaye kuri Elias Lukwago. Yavuze ko Lukwago yafashwe kuwa mbere n'abagabo bitwaje intwaro bari bambaye impuzankano za gisirikare bamukuye iwe i Wakariga, nyuma yakaza gusohoka amafoto amugaragaza afunzwe. Bya nyuma yavuze ati ishimutwa rye iyicarubozo yakorewe no gukozwa isoni mu ruhame si igitero cyagabwe ku muntu umwe gusa, ni igitero kigabwe ku ibarizwa ry'amategeko ubwaryo. Yakomeje agaragaza ko ibyabaye kuri Lukwago bitera impungenge ku miterere y'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Asaba ko amategeko kubarizwa kandi ko bashinzwe umutekano nabo bagomba kubazwa ibyo bakora. Aya magambo aje mu gihe yakomeje impaka zikomeye ku ifatwa rya Lukwago n'uruhare rw'abasirikare n'inzego z'umutekano muri icyo kibazo. Yandikiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni, we n'ibya nyuma yashinje Muzikene Rugaba gukomeza kurenga ku mategeko no kudaha agaciro inzira zemeye n'amategeko. Mu butumwa bwe haraho agira ati umuhungu wawe akaba n'umugaba mukuru w'ingabo yakomeje kugaragaza ko
ko yishyira hejuru y'amategeko yigeze gutera ubwoba Dr Kizza Besigye amubwira ko azamwica yirengagiza inzira z'ubutabera. None Elias Lukwago umwe mu bayobozi b'itsinda ryunganira Besigye mu mategeko yakorewe ibikorwa by'urugomo. Abanenga icyo gikorwa bavuga ko niba ayo mafoto ari ukuri ashobora kuba ikimenyetso cy'ihohoterwa rikorerwa abafungwa no gukozwa isoni ku mugaragaro mu gihe ubutegetsi bwa Uganda butarasobanura mu buryo burambuye ibijyanye n'ifatwa n'ifungwa rya Lukwago. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Tanzania abanyamakuru bakoze ba muri no barandika manitswe demokarasi yo muri Afurika y'Iburasirazuba ngo itari gupfa kubera kudeta ahubwo iri guhindurwa igikoresho cya gisirikare biturutse imbere mu nzego zayo. Mu gitekerezo cyatambukijwe mu kinyamakuru The Chanzo, umwanditsi yavuze ko ibihugu byinshi byo muri Afurika y'Iburasirazuba bikomeje kugaragara nk'ibigendera kuri demokarasi kubera ko amatora akorwa n'amategeko nshinga akaba agihari, ariko mu by'ukuri ubutegetsi buri kurushaho kwikubira ububasha no gukoresha inzego za leta n'iz'umutekano mu gucecekesha abarwanya ubutegetsi. Uyu mwanditsi yavuze ko cyari demokarasi ubu cyabaye demokarasi gasiya, asobanura nk'imiterere ya demokarasi igaragara inyuma ariko udafite umusingi wa demokarasi imbere. Yatanze urugero rwa Tanzania yavuze ko impinduka zaje zitezwe ku butegetsi bwa Samia Suluhu Hassan zagabanutse kandi ko gahunda zo kuvugurura itegeko nshinga zakomeje gusubikwa. Kubirebana na Uganda, uyu mwanditsi yavuze ko mu matora aheruka iranzwe n'ihohoterwa, ifatwa ry'abarwanya ubutegetsi n'ikoreshwa ry'ingufu za gisirikare. Yagarutse ku bibazo byagiye bivugwa ku ifatwa rya Kizza Besigye n'ibirego byo gukoresha inzego z'umutekano mu nyungu za politike. Yavuze kuri kinyevuga ko imyigaragambyo y'urubyiruko rw'abajenizi yo mu myaka 2 ishize yasize abantu benshi bishwe cyangwa se buri irengero, ibintu byateye impungenge ku burenganzira bwa muntu. Ku ruhande rw'u Burundi yanditse ko ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kugenzura inzego nyinshi z'igihugu mu gihe abarwanya ubutegetsi nabo bavuga ko bahura n'iterabwoba, ifungwa ndetse n'iburirwa irengero ry'abantu. Umwanditsi asoza avuga ko ikibazo nyamukuru atari uko amatora cyangwa se amategeko nshinga yakuweho, ahubwo ko bikomeza kubaho ariko bigakoreshwa mu buryo butuma ubutegetsi buguma mu maboko y'abariho. Asaba ko imiryango y'akarere nk'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bakaza ingamba zo kurengera demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'ibarizwa ry'amategeko. Mu mwanzuro we agira ati demokarasi muri Afurika y'Iburasirazuba ntabwo yapfuye, yafashwe bugwate. Ikibazo gisigaye ni ukumenya niba hari uzayirokora.